ngonyo kokulu sithulele wendoni yasendulo abasaqhubekile ababasha abasefani nalaba basendulo ababegwajwa ngonyo kokulu awu madoda abasahuzeki laba bantwana bathi bazokhuzwa sokutheni lalelani sesihambile ukuhamba sesilapha bashona balusile mvelo abamanje balusala maselefu inkonzo simasimini wasiwakhala yena umlimi ebona amabele ehluwa zinkomo sesihambile ukuhamba sesilapha sashona intombi zemvelo ezasihlakula sihlabelela ezamanje sihlakula lama-WhatsApp amabele ahluwa lukula wasewakhala yena umlimi ebona amabele ehluwa lukula sengikhumbula endulo sasihlonipha wona lumhlaba sasihlonipha njalo amasiko babengatshala sila nxa kufiwe babevunula bekwesaba ukuhamba bengunu bakhumbula endulo sasihlonipha shuwa lumhlaba sasiwahlonipha shuwa amasiko sasingatshala sila nxa kufiwe sasifunula sikwesaba ukuhamba singunu udala kwakunganje kwakubusa umambo lomzilikazi ikwasolopengula yasinyamalala lokuhlebeliswe udala kwakunganje kwakubusa umambo lomzilikazi ikwasolopengula yasinyamalala lokuhlebeliswe sishabalala epase kufuneka yena umhlahli ashahlulele njaba ngobe unonjaba abasha baphotifi yomufi bashuta izithombe bethumela kuma-Facebook okhokhokulu bashona onyakokhulu bashona izinduna zashona hlahlula mhlahlu utalulisa indaba hlahlula mhlahlu utalulisa indaba Prosper awuphuthwa madoda phansi lenada ezikamabhoma besabi lashonaphi isizwe sishabalala lapha sekufuneka yena umhlahlu ahlahlu